Pimi lokacharli aron kapang dakaputhak Assam Sarkar pen kurwangthu kapajer. Jeri kendeng pen mokoilum kachelengatwar non puan tapatang tedep. Keton kelang kapang chingang bongta Parokhwa Higher Secondary School thanbang atuma boha kang hukilot. Kardom pini prime time berta long penili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. COVID-19 ke so pirthe adang pialong nangki jomplo bajok chuki chokam anparta toklang kachardi avarsai hai pinning anengkana long thedung katikuk dokoklo. Bangsojok Central Sarkar pen lokachardi ahin aron larponsi pangdak ponno. Bangso puthak Assam Sarkar ahin pen kurwangthu pajerpon. Coronavirus ke so penajok pini arnianta det angkang pialong school, college, university haihui kangpu ponthuji angring kabe pinasonsi dolang. Arnisi ninia prang Central Government kapang dakateng pen pai chiklo ni phai thomke pra isian longri arlo toklang adonri ingpupon longli. Labang soputhak ilitum kado kaveta berta alo anparta television kelang ponalong klardak aberta long ikreplo tahai. Tangte komentu posona poralong pensi school college haihui kangpu aberta karjulong poma pura raratum pen government aphan tobar kacholong lapusonta dolong. Labang soputhak state sarkar ahin pen munthi parsik damsi Guwahati rongsopi Janata Bhavana long okpran kelang arpukedeng Dr. Himanta Biswa Sarma pen phirangke amai phalo. Labang soke phapon phirangke amai long Dr. Sarma pen kaningje ponatengke Central Sarkar ahukum mateng pen pai chiklo angbong school college haihui inkirpon khlimpu. Bonta chiti achiklo ke cheng CRE penapangke ingpupon ikdepta hai. Je অসমত আমি কেনেকে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিক আমি বলবৎ কৰিম so that আমি বহুত দিনলৈকে অপেক্ষা কৰি থাকিব নালাগে by January we want to present a blueprint যে অসমত আমি কি ধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিক আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি ৰূপায়ণ কৰিব খুজো so the committee will start functioning within a period of 7 days and hope that by 31st December they will complete their recommendation যে কি ধৰণে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিক অসমত আমি ৰূপায়ণ কৰিম এটা কথা ঠিক যে 6% জিডিপি ইয়াত ব্যৱহৃত হ'ব অৰ্থাৎ দেশৰ আৰু ৰাজ্যৰ অসমত আমি ক্লোজ টু 6% আমাৰ এডুকেশনাল এক্সপেন্ডিচাৰ আছে কিন্তু কেন্দ্ৰত 3% আছে জিডিপি গতিকে 3% জিডিপি বঢ়াৰ লগে লগে শিক্ষাৰ ওপৰত বৰ্তমানে কৰি অহা ব্যয় আৰু বহু গুণ বৃদ্ধি হ'ব ইন টাৰ্মছ অফ বোথ কোৱান্টিটি এণ্ড কোৱালিটি আৰু প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা অৰ্থাৎ ক্লাছ 5 লৈকে মাতৃভাষাতে হ'ব খোজাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই ভাবো যে বহুত যুৱক যুৱতীয়ে এটা নতুনকৈ শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত হোৱাৰ এটা সুবিধা পাব কাৰণ যেতিয়া আপুনি অসমত আজি 25000 গাঁও আছে হেলমেট ওয়াইজ যদি আমি একোটা প্ৰাক প্ৰাথমিক কেন্দ্ৰও আমি কৰিব যাওঁ তেতিয়ালে নট লেছ দেন 75000 আমি নতুন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব বড়ো গাঁৱত বড়ো মিচিং গাঁৱত মিচিং ৰাভা গাঁৱত ৰাভা এই ধৰণৰ এটা নতুন কাঠামো নিৰ্মাণ কৰিব যাওঁতে মই ভাবো যে বহুত লোকে শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত হোৱাৰ এটা সুযোগ লাভ কৰিব আৰু সেই দিশত আমি আগবাঢ়ি যাব খুজিছো আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিক অসম চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি আদৰণি জনাইছো বিশেষকৈ আমাৰ দৰে ৰাজ্যত য'ত মাতৃভাষা থলুৱা কলা সংস্কৃতি আদি লুপ্ত হোৱাৰ এটা অভিযোগ ক্ৰমবৰ্ধমানভাৱে চলি আছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে আমাৰ অসমৰ বাৰেবৰণীয়া কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ ভাষা উপভাষা এই গোটেইবিলাকক আগবঢ়াই নিয়াত এক বহুত ডাঙৰ বৰঙণি আগবঢ়াব ক্লাছ 12 লৈকে শিক্ষা সাৰ্বজনীন হোৱা বাবে education will be universalized অৰ্থাৎ শিক্ষা ক্লাছ 12 লৈকে
Lasong bong pen kli ang dengana bangki school kangpu ahokum pipe. Bonta pho trok si pen narkep ang dengana phan bangki ingpu ponikpo. Laso kangpu ponalong school ahemalong ki kali. School achetai kapathu aklam kalite rongarlo adim thebang along si loke thana sai padupo. Sirke pen kre isyang dengapan school along si kayason lo thanponpo. Bonta hithi iroyalong nini ikverji. Ingding isyalong bangkrep hopenabat lo thanoni. Lahai hui osomarapan section ating pensi lo than bangatum thakik ponangpo. Lapuk kepang deng pen krehini ang dengapan hithi iroyalong nipli aporan si thikponmo. মধ্যে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিক অনুমোদন জনাইছে। এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিখনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 30 বছৰ প্ৰায় 3টা দশকৰ পিছত ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক মূল্যাংকন কৰি শিক্ষাক সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু বৈজ্ঞানিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ এক আহিলা হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। কস্তুৰী ৰঞ্জন ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হোৱা এই শিক্ষানীতি প্ৰস্তুত কৰা যিখন সমিতি তেওঁলোকে Duarbagori constituency angkang lakhahini dolomara radatum towar kahinu parpik pen kachelenki sungajok lokacharli also marlapen rongara radatum thorpak se ghontahini sose kachesong paromplo Aningkan pen diflora along kaparjap hamadolong kikim kapatang tere kapathak pini aning kipung lokacharli also marlapen radatum thorpak se kehang kasar lang pen kachesong asai dengpon No risk, no risk, no risk, no risk, no risk. Bangso kachesong along sarpe maratum setami soke e chibikok se chitoduno. Lapusono por dolong avete nitum sang sepu kehang kataram padupon se alang litum ghonta hini sose kachesong padupono. Asang penteng klo chui chai lo. Engke asang chunu pin an lo. La sila so dilong la pining nang tang vek nang i po ya lo. Bat bang kan lo la dak lang pan ke kluk ya. Bang ini. Li lo hala. Li lo asang ta ve pin lo. Thulut lo. Asang pen asang ker pen na bang. A oso pen par bi rat chok lo. Lapusono por hot kachesong aradatum kaninji atengki alang litum hithi borwa keda mahut lapen ration asang kacho endonahot cheka dolong pen kiklo abatai phonang no. Pining pending kan capsuselo labangso adolong ka salam kitangte lapen thikadarat bangko anloni chilar etlo Non সরকার পরিবর্তন সরকার পুছেলাং তুম চিপুলো যে নি তুম পরিবর্তন বাংলা সো দলং টাংতে দে হিনমা লা বাংলো আলা আকো ইসি লাসো সরকার বাংকে सबका साथ सबका विकास पुसिपु स्तामे alang litum lo non BJP सरकार long isilam la solam endam lo lipung te je ni tum ke alang tum anutin tame dorun et nang claim dun et nang bulon ni tum claim dun alang lipan non council long tame 26 IMSC do 26 MSC da non ke BJP सरकार lo ni tum BJP सरकार ban ke sorsar dam thai be sita me leader dum ban bang sin li ke sorsar dam kang tung je local MSC ben chenglok mane tim kar binglong japon akai CM tulem rong hang lapen ke MP ke hai Horen Singh be lapen ke MLA ke hai mane nirmal moben bhalang tum bhaneli chuning ring tung ke jai kopi posi piniar nianta laso bare balo laso delonga contractor gachela ha dhontu pator pe nalang li ke first kibalo contractor lo alang li Aklemun elo bupen anu kaprek pinan bang lonon ke bang phopen bang trok anang nangle tang lo sita piniar ni piposi alang litum je tumas council bhaneli gachu kipugang tung bang ke je laso a channel hoi bang kani ke gang tung bang ko piposi laso ki claim thek a ot kido a contractor bhan amunit bhan pithek thedet ma Lapusono por hot kachesong aradatum kaninji atengki alang litum hithi borwa keda mahot lapen ration asang kacho endonahot cheka dolong pen kiklo abatai phonang no pining pending kan capsuselo labangso adolong ka selam ketangte lapen thikadar bangko andoni chilar etlo election por hot lam thulam dokpen nang baipo haidera philote ko onni radatum kisum kachetong
sitami nang langlilo nanglitum nang pokchepa theo ari nilitum nang kerap nang kapahai joine se nanglitum nang pokchepa thelong chot nilitum lakhahini dolamara ararapan kopiye porsi lapo anang kelang kapang kriya rebloma labangso towarke silonijan choke hola lapan kohora towarlo lasi prabjen pen labangso towar nang selam pipon bek thapusi kachesong araratum Karbenglong Autonomous Council apan kachoningri padupon kachesong apor hut KSA kajiranga ro amai phu Santos Rongpi lapen Angel Terra natumsi Japonno mo next one kene tumke public hoilo la pen rong rat tumpe ne tumke vote ki pi bank ne tumin ning samse pin ben si de chesong po la pen vote ta pipelo ne tum next one ke la son pote vote apor hu na cho hang ke develop na PG pupo se tame la vote pi et pa hai de pi bank ke na pi pede ti development na pi pede ti dolamara pen arji sonong phar Karbenglong live Karbenglong Autonomous Council ang kangardo kedo PWD asai kamtai EC ke thedong asai kamno rongrop arlo kedo aradapan kemisen kachilenglong jatowar kipi ponji ke PWD asai kamhenno bonta non ke Karbenglong ardo PWD asai kampen kaselam ponatowar kapatang pon pesi ke theklong ke ong Lason si lakha sirkep amreng constituency arlo jirikindeng pen mokoilum kacheleng atowar vothap langso PWD road division dongkamukam pen kedamtang surihini rakre sirkep aningkan kaselam pon atowar pining ningkan ke thampleng darapita patang te dersi biko bangso towar asai ke klem dampen radatum ko anlo ni ning kacheparong nitumta misan atowar selam ponong popo bonta hala bangso rat aning karong pining anabangki ningduk atowar nang manderlo non kachari bom sabka sat sabka vikas pu alam thepen cheton te pin lopusi hala bangso radatum pen chethan ponrenti lasi lahai asai ke klempon hoy a contractor lapen PWD asai kamatum phan kipu paso ponra Karbenglong arlo ki ongdong asai kam ke klem hoy atowar kapatang ponason bangso jirikindeng pen mukoilum kedam atowar ta patang pi ponason te mesenji puse radatum pen ningje ponrenti jirikindeng pen something inti Karbenglong live Parokhoa Higher Secondary School Swab Test Screening Center se Marderapi Strict Zone Area mate keton kelang kapangching angbong positami kanghu luchoksi serup tangka pendanglok ongdung ahormu kanghu long pobabangki manghumimi kedamtang jakhong ni phai thom ke parnia jopor Parokhoa Higher Secondary School along thanbangatum kedo abha humpli mate Muktaram Kalita Runima Sharma Kadom Timongpi lapen Poroma Boratum kedo abha mate quarter along kanghu lutpi choksi serup tangka gas alang pong inverter lapen pi ripendanglok ongdung kenang soda hormu inghupi ponerno Chithan ponmi Parokhoa Higher Secondary School Swab Test Screening Center Semarderapi Strict Zone Area mate keton kelang kapang chingadim kibi pon kogajok thanbangatum kedodim chi onangsi along kaprek anam pen kipia hemalongsi dobomlo voipit sitami lapuan keton kelang kapang chingang bongta koson se kang hukilot long poplo mapusi ongdung te bokterai aradatum manghurinti Karbenglong live pen ladak Parokhoa Higher Secondary School along screening test center along ladak school compound arlo teacher tum kedo quarter fee nido labangso quarter fee along tumi dig along kanghu kilut pusini tum birta along lapen labangso quarter arlo lut pen alang itum penang an hormu kanghu ponlong lopson tenin tum birta long ponlo Parokhoa উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আমি আৱাস বিভাগ থাকো আজি প্ৰায় 22 বছৰ হ'ল 1998 চনৰ পৰা আমি তাত আছো আৰু এতিয়া আমি 4 জন শিক্ষক আছিলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু সেই গোটেই 4টা আৱাসতে সুৰে লণ্ডভণ্ড কৰিছে সম্পূৰ্ণকৈ তাত কাৰণে এখন সৰু কাপোৰো বাকি এৰা নাই গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু মূল্যবান সম্পত্তিৰ ভিতৰত টকা পইচা যিখিনি সাধাৰণতে কাৰেণ্ট ইউজৰ কাৰণে ৰাখি থোৱা হয় ইয়াতে Karbenglong মই থকা 17 বছৰ হ'ল হয় কিন্তু আজিলৈকে চোৰটো মই পোৱা নাই কিন্তু এনেকুৱা ওচৰতে BSF ৰাস্তা কাষতে BSF থাকে পুলিচ ডিভিজন দেখাই পাই থাকো ডেইলি হয় আৰু কোভিড চেণ্টাৰটো ইমান ষ্ট্ৰিক্ট মানে গোটেই ৰাতি লাইট জ্বলি থাকে দিনৰ নিচিনা হয় হয় তাৰ মাজত চোৰ কেনেকৈ পৰব আহিলে তো গতিকে এই বিষয়টো আমি কি পৰ্যায়ত কেনেকৈ মানে আসল চোৰ কোন হয় এইটো বিচাৰি উলিয়াই
ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমাৰ যাতে এনেকুৱা দিন আকৌ নাহে তেনেকুৱা এটা কথা চিন্তা কৰিছোঁ গতিকে এইটো এটা Halapu kanghu kilut pichok kisung ke pho athan bangatum tong sekot pen parokha police outpost along lam hoi pidamno lapen deputy commissioner along ta pinpur alu pajadamno dena rong pen Bikram Teron Karbiang Long live Kedamtang jakhong ingkoi rahini arni something be arong amikar Amit Singnar lapen Kobita Teron piatum asomar banghini jerklekle ahemadung adong solong langke jangpen apran kedam jeoputhak MLA Jaram Ingleng Karbiang Long life along exclusive theklong se kirap dam japan Karbiang Long life apherangke Bikram Teron aphan bertanang palesi kirapa jadam Bangso phi Karbiang Long life apherangke abang dongmuka ward commissioner Sarlongki tisophan berta pidam se kisung ke pho Amit Singnar aphan kirapa jadam Singnar lapen Kobita Teron pi alang litum asumar bahini jirpekli alang litum juga damtang 22 tarik ni ingko rahini labak suar ni alang litum han ke isi upai ke lang nunai alni songsi nang mandir lah tema labang suar ni alang litum sapi sabura saiti gidam hidi gidam api alang litum asumar bahini jirpekli adong het adong long ijui kuma kopai lang nu ajok alang litum lang jang ikrok dong labang suan news ke tek long pensi ilitum ladak karogat LA MLA Jaram Ingleng alang lia aning hunduk PC anung hunduk cipipik anlo alang lia sobita ke long pen kopai ke lang nolo asomar tame la suan news la Karbiang Long live along ilitum MLA sa Jaram Ingleng alang lia tek long pensi ningduk cepak lang lo la si pinile thota alang li apora vedet pustamin nili tak dokmoka ward number 6 ak commissioner lo nili fan nang birta si jak pula sinar hemana pahumri fasi nili fan nang birta pen nili tak nang humri lo itu alang itu alang li hello Kobita Teron pi alang li tumo sumar district place juga damtang taring koi rahini kopai lang nuar ni Halapu MLA Ingleng abang amithang asai kedo kogajok mithang bangone deda joksi dongmuka ward commissioner Sarlongki tiso aredeng along kirap nang pidon pen tangka nang chirap dunsi khai hijan ka chijin so laben khai hijan ka chirap ang thek chepaklang pon dena rong pen Bikram Teron Karbiang Long live Kedamtang jakhong ni phai thongkepra isi arni ajo por phai thoksia por malom bokolia lakhahini udali along mere hingkang sepen Biswajit Das sapran kedam Bokolia police station angkang Bokolia lakhahini udali arong along kedamtang jakhong ni phai thongkepra isi arni edona hemalong Biswajit Das pu inut abang phu mere hingka selampi bomohot men mere hingkang seplong babajok dimalong amat kreb bobsi aphirafar abidetlo Apithu tong sekot pen alang liphan Bokolia se kelanga hemalong ponno sitami rengon edetlo News Text Report Karbiang Long live Pini Prime Time berta ke lepon sekang tonik lo domithak me kardom